Bismillah, alhamdulillah. Dikisahkan ada seorang A'rabi yang sangat mencintai junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga si A'rabi tadi itu selalu ingin mengetahui sosok kepribadian dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah si A'rabi kepada As-Siddiq dan menanyakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada As-Siddiq. Wahai As-Siddiq, sifatkanlah kepadaku tentang keelokan, ketampanan, keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka As-Siddiq mengatakan kepada si A'rabi, wahai A'rabi, aku tak mampu mensifati daripada keagungan, keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian A'rabi tersebut tidak putus asa menanyakan tentang kepribadian Rasulullah SAW dan bertanya kepada Al-Faruq Umar ibn Al-Khattab, dan jawabannya sama dengan As-Siddiq. Lalu kemudian A'rabi pun mendatangi Dzinnurain Sayyidina Utsman ibn Affan menanyakan tentang keagungan dan keindahan Rasulullah SAW, dan Dzinnurain Utsman ibn Affan pun mengatakan dan menjawab sama persis dengan jawaban keduanya. Lantas si A'rabi tidak putus asa, masih ingin mengetahui tentang sosok kekasihnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Imamul Masyariq wal Magharib Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu ardah, dan menanyakan kepadanya tentang keagungan dan keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Ali bin Abi Thalib menanyakan balik kepada si A'rabi, wahai A'rabi, jika engkau bertanya tentang keagungan Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu, sifatkanlah kepadaku tentang keindahan dunia ini. Maka si A'rabi mengatakan, wahai Imam Ali bin Abi Thalib, aku tak mampu mensifati dunia ini, keindahan dunia ini aku tak mampu aku sifati. Maka Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada A'rabi tadi itu, wahai A'rabi, jika engkau tidak mampu mensifati keindahan dunia, padahal dunia ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kul mata'ud dunya galil. Katakan wahai Nabi Muhammad, keindahan dunia ini adalah galil, sedikit. Lalu bagaimana aku akan mensifati orang yang dikatakan agung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka tidak ada yang tahu keindahan dan keagungan Rasulullah SAW dengan secara persis. La ya'rifu qadra Muhammad illa Rabbu Muhammad. Tidak ada yang tahu tentang keagungan, keindahan, keistimewaan daripada Rasulullah SAW kecuali Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan manfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.